Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-Valletta Local Food Festival huwa ċelebrazzjoni tal-maġija li toffri il-kċina Maltija. Programm gastronomiku jgħaqqad manifatturi tal-prodott Malti ma' kokijiet id-dedikati u entusjasti tal-ikel, organizzat mill-Valletta Cultural Agency. Tirritorna Notte Bianca b'60 avvenimenti f'lejl wieħed madwar il-Belt Valletta. Programm multidisciplinarju organizzat minn Festivals Malta. Jordan Sanz jiddiskuti il-firxa tal-Imperu Ruman madwar il-Mediterran, mit-twaqqif tiegħu ma' xmara Tevere. Mill-politika għall-istituzzjonijiet gwerer u aktar. Heritage Malta tippreżenta din id-taħdita fil-katakombi ta' San Pawl ir-Rabat. Il-Malta Society of Arts taqsam uħud mill-kapolavuri artistiċi li għandha fil-kollezzjoni privata tagħha mill-aħħar 100 sena fil-wirja Fragments of a Legacy.